Voilà musidɓe onon wonɓe sibide assistance human d'intelligence ɗo kanka wontiɗo assalamu aleykum on salmini muraɗo moƴƴuɗo yittewo fotawona seeɗa hede musidɓe yiɗe noddaka laptare meɗen mawɗo mamun ɗo jawona tana on tiniɗo wondini boto meɗen mo sonnajo opéraro ka meɗen mamun ɗo hayno yurɗomo ɗo ni joni ko hunde tawata vraiment ino mapide ko fotawona e seeɗa ko kanko yele bobo sippanten konno makete en même temps kadi holla makde makko men ay jam kono enen ceɗa Ningo Aissatou. Aissatou honno Aissatou Sow. Aissatou Sow koma honto Noɓe kono waɗuma on o fiji ɓingel meɗo hôpital kono miɗo soñji moƴƴano ke tagaɗo so woni e dewga tawi on no soñjam ɓurtay to woni ara e moƴƴana tagaɗo ɓen takon tagaɗo no heɓa ka falaka ke ko fiyon sa wondi e gorko tawi o yiɗama fiyajo makko to mo jokkirma reɗum soñjam haren ɗumanni moƴƴano honto muɗum onno ɗenno gigidu ɓe ñolo heɓanda tata bonni finuɗo reedu konno fiɗɗi finduɗo reedu iɓande mo mi wi to mari ɗo o considéra fiyan ado ɗum de o considéra fiyan min haɓɓiti e makko kanko haɓɓitaki am kono tawno fede ngal ɗo ka burure mi woni nede mi wi ka burure mi waɗi tawi mi soñji e moƴƴam ha ɗo ni miɗo soñji kono alhamdulillahi rabbil alamina ɓen tago goɗɗum no ɓuri goɗɗum kala muyani ko tagaɗo mayata on heldaki kono iruɗa ka ko jina on sawiɗa ka burure mais koye mardi kono ko ɗettuɗa re darɗo wondi ɓaya ɗettire no kono woni fayda mi wuro toon tawi rennugo baggu mi yari ka fulawa temeɗen haɓi mi yari ka fulawa iɓande mon sayar ɗo gotal nden ala noddude goɗɗo mi tanti numéro makko tawa ala feƴƴude jokki ha jam min kadi hande siki hande kadi noon fayda iɓande ma e mardi haddi ɗo nonno ɓe fuu ɓe jejilango mi yaw ɗumanno bobo eyi hakke susi on tawi hay fi bobo ɗumannaki ka ɓernde hakke kam soñji ko reedu ma no ko soñjiɗa ko fi reedu harɗa ka fulawa miɗo ka fulawa ala no yaade ka laptal mi ala yaade ka laptal a yeehi hôpital o tawi se a mari mahara mawɓe ma ɓen no mari harɗa ka burure tu miɗo ka burure kono poste de santé gino toon ma chéri kono sa ala tanti ala no yara nama ko landi ɗum sa ala no yara ɗum fo ma min jokki ha jam mi woni ɗo min sika Allah muyan tawi ko ɗo Allah muyi ko ɗo mi yahata ko Allah ɗum fo mi ɗumanni sabu on soñjano fayda woni ka hoore en joni noon arɗa tawɗa bobol soñji ka reedu bobol loƴiki tawi o loƴiki on noon laatiɓe fo maɓɓe jejina ɓeni komi yahan bobo ngo mi yaha o muyna honto bobo woni onno ɓe branche mo kadi Madouga ka pédiatrie aya jibini césarien jibinirɗa honno salaniɗa moyiga bobo mi salaki ɓenɗi annin tuɗali kadi ɗum noon ɓe ɗumannike ɗo ɓenni fi ɓira ɗumani woɓɓe wallinan ɓe sodninan ɓira ɓenayi ɓe junni ɓe sodi potiri ɓenayi ɓe junniɓe hanki mi yehi toon fino muynira tawi mo ɗani min guerde mum bimmi ɗo ka yumman seni toon tawi mo ɗani en quelque sorte comme fanda ñangol bobo na ko hakke soñja am tanti soñja am si woni ala mawɗo ma ala ma chéri honto ɓiɓɓe ma ɓeɗi ɗo no yegeto koyam ɗo wondi e mum ka
anya nene yo duwaɗo wonde forto duwaɗo wonde wakkiliɗo duwaɗo wonde capable a wulli ɓiɗɗo ma wonde ɗon e bemma ko honno wayni mi anda aɓe wi anda mi anda joni an nene jon kon heɓi ɓe kon duwa wonde capable kon duwa wonde forte kon duwa yettinde ɓernde ma nden ŋaññoɗa moƴƴa haa jaɓiɓema ɓe soñño an nene jon soñjiki a jaɓi soñdayo soñjude par ce que ko an jaɓi soñdayo soñjude sina ɗum gorko ko wayma chéri o waɗantama kono a heɓanta hoorema ɗum wona gongal feno wonɗa pay ko wala ɗo lekkol mi natano école a wanno couture mi anda couture seeɗa akkituɗa ɓay mi jombama mi yehi wo mi gollata hay hunde fammi maɓɓe on tawti ɓe fus mi gollata waaw joni ko ɗum maɗinna ñini kam ha pillan ko honno mi dangota ɓe ɓiɓɓe ko honno Allah subhanahu wa ta'ala o walliti tortolam mi dango ɓe ɓiɓɓe yiɗi modi ma tanti fingal lol ɗewgal no chéri o saki fop e fuyɗen jombama chéri hayɓe duuɓi jel gila jombaɗa heɓi duuɓi tati duuɓi tati sayna mi yiɗɗitina na ɓiɓɓe ɓe fof kanko heɓanda ɓiɓɓe tato fof kanko heɓanda ta ɓiɓɓe maɓe espace jiiɗi ala hakkude maɓɓe duuɗa waaw donc ala wadde planning familial o wala wadde ɗum ɗo ɓottidirgol jiidi ɗi c'est pas grave ça va venir yiɗi modima tanti ɓe annande wiima kono ɓerde ma nde wiwane makko sabu sonja kam mi sonji ko engal heɓugo ka nyamete ko taw ko mi yango ma ko julɓe Allah ɓe waltalam heɓa kam mi yaha modima no jombiɗimo ka tammo komi wonno deuxiéme femme troisiéme femme wonnoto ma chéri mi andama ko hande Allah mo yiiɗo mi accenela hakkille wajo makko ko tunis tewoni a seytinta nani mi seytinta waɗi adi kon taw mi toroto partenaire mbiyan mi fof wondima sibide ɗo fono sayido kala heɓɗo feere mi wallitoye mi sonna bobo jonki mi sonna mo ñamete sino kippira bomma kono ma chéri hunde lawaki taw ɓiɗɗo debbo yiyan tagida ɓiɗɗo debbo e sonja tagida hande noon mon jeni gestion no woodi ko wasi kon kala mo sifagiɗa makkunde ma ne woni on tigi innama ya yuka dewgal ma ya dogu yanka hande worɓe ɓen presque mo maranda o joni moy fof ko gotuni ko daro mone ronkima warde ka dewgal ma wosi a wakkiliki a gollani hoore ma kono dès que tu comptes sur elle noon hara ya andu a ñumone secta hammaya gorko no hiɗama hande o jombama dewgal sunna farilla jango yawyoya goɗɗo go ka yaasi haraɗa ɓuuri on ka yaasi piɗiɗin sappo e jewona kono kanko on no ɓe murtida o ɗetta buɗɗimo jonna on ɗo waccama an ka suudu yanguɗa yettuɗa soño wona to soñi ka dewgal machine hande rewɓe mo hiwɗa wono yori mo hiwɗa wono tafi ka dewgal makko kono ko wakkilare ma chéri wakkilo mi turikima mi jijima mi juɗɗo jijirte fittugol ɗumani wota wullo ettu bo mamuilla bo mo mi jijima si bom ma o heɓali hande lisere ko watto ko wudere ɓe jogi ɗo docteur ɓe no dila alanina nden lisere ko bom ma o mujiɗo jango on ɓiɗɗo ma no wawi wonde hara ko kanko nafata lagin fof andantako machine jooɗi munɗoɗa ɓay ko dewgal sunna e farilla wota hersi mawɓe maɓe munɗoɗo ti Allah woti Allah fiijo wakkiloɗa fi Allah woti Allah fiijo heɓana hoore ma dankoɗa bo ɓoyɗo maɓe hande ko henen debbo maɓɓe ma chéri gorko si yami makko o jombay o joƴƴina o hiɗa on ɗon waccama an fi Allah wota wuli wota ami ɓiɓɓe maɓe sabu gorko ma fi Allah hiɗu boboɓe maɓe mi kirkira mi jejjima mi juɗɗo jejjirte wona an to rondi ɗum ko wonɗa wullaniɗo ma chéri hande kala sonnaɓe sifat mino ko rondi ayne ko subhanallah min komi jooɗi ɗo anda kono mi rondi ha fo hen ka kono BBC wettini yalta mi walla mi walla julɓe Allah ɓe par ce que fi honɗum fof kono fof fototama chéri ko fi Allah e nulaɗo fittugol ɗi maɗi ngalaɓɓa pos si moodi ma hulali Allah
ingura makko de ngay gotarale kala tan ay goto joni walla machine fattu ko baba wodi fattu ne yana machine jodo mo mira accaka joman mo accaka Allah handi a jibini bom mawo kami modi ma ngarani ingol modi ma ngara modi ma ngarani jodi mun yana pawda yalla ko mun ni do folina ko mun ni do folina mi toro to jubbe Allah mo fu yo wala to heba ko bobo nyamata ko o moy danko da bobo wala bo ma hebi mo sundi bobo no lo'i ɗum ɗo ma ɓe nder wona hundugol siidu e miijo fi worɓe ko modi ma no daƴi ko miijoɗa fima ko on so tawi woni mo soñgudema yeggutu fi gorko dankoɗa bomma no tokkima no jigima na ko fi Allah e nulaɗo kono noon e hoore soñjamo naɓuɗa fo ma chéri mi corotoma mi jejema ota yeggutu dewgal magal na baba ɓiɓɓe ma tato sa fiidi o hande a yi nokkugo on gorko taw so yiɗa ɓe ɓiɓɓe ma baba maɓɓe du anyima dewgal ko muñal ko ñalanimata na a nani nene meɗen ni fof soñjino ka dewgal na wota soñju hoore ma to waɗi sisaden min ɓiɓɓe am ɓe fof ko sisaden jiɗiɗi ɓe miɗo andi ko wonte sisaden machine jippu fondement o muñoɗa si biro ma ari fitta goɗɗi ɓe ngara mbaɗi ta andimɓe no soñju ma a mabina yumma ma a nani a muñike a jaɓi nani mi jaɓi a muñinay bobo kiɗa andi enɗi ɗin tuƴi wo so tawi woni bobo muyni ko ma o poɗa eni ɗin fiyoɗi tuɗɗum a jaɓi mi nani mi jaɓi a jaɓi komi yewtuma kon mi nani mi jaɓi mi weltiki kadi ko fi Allah e nulaɗo na aduna no yaaji hakko no faɗi ko fottete ko fi Allah e nulaɗo ñande gora emi a fottono jiwo o waajuri ma fi Allah mum ceerno ɓiijo wota yeggutu bobo e maɓe tambo ɗon ko fi Allah e nulaɗo. Mesdames, Messieurs, comme vous le constatez, c'est une dame qui est en larmes. Elle est à l'hôpital régional de Mono. Elle vient d'être hospitalisée. Elle a fait un enfant. Bon, le corps du la cadio. Le video, elle a voulu barquer. Si elle a dit que le barquer un bon malin, alors qu'on a modé au gars pour tout ma chérie. Et les nénés, ils sont du cadre de l'Ehande. Mounio de banco de bip et si Allah occupe it, Allah no va occuper à Golan et Jomata Bomba. Nana ko mayinde ko har ko hande Jomata Bomba. On aradan ko mana ama hajju sonna ma fiji sappo jene inna batti muñinoɗa fi Allah muñi min la ngandi yummiraɓe ɓe kam meɗen mi jomba mi andi tawi ɓe bulbile mi andali ɓe ko ɗum pay kono histoire o mi nani hoore maɓɓe yummiraɓe ɓe yeeyay no biriiji ɓe yaa ɓe yeeyay jonki donka fene soñja dewgal ala ko ɓe naɓaali kono ko wallahi hande ɓiɓɓe maɓɓe hay goto ala naɓi ɓe fof ko dollar tum ɓe ñamata ɓe fof ɓe Amérique hajja ɓen tuma woni 6 mois hoy ɓe leydi porto hiɓe Amérique andi batti ɓe muñino ka dewgal muñal ko ñalerimata na muño doguneni muñoɗa fi Allah goto Allah ɓiijo ñande modima nodduma téléphone o wiyatto biri ko nodduma kon so noddima joni ɗo indu ko non woni yajibi ni Allah dandima mayde a weltanike coman ni so heɓi feere hiɗa wettoli seena makko so heɓali feere junninoɗa jonna Allah Allah ittanama moneji ɗi kono sa hinni a itta e mone a soñjay bombo yo Allah dano si goɗɗum waɗi o bomma arga woni responsable doy anani. Mesdames, Messieurs, regardez, c'est une très belle femme. Elle est dans des difficultés. Malheureusement, elle a accouché. Hein. Elle a fait une césarienne, mais malheureusement, elle n'a pas la nourriture de son enfant. Elle n'a pas d'avis pour l'enfant. Déjà, l'enfant est hospitalisé à la pédiatrie. Par manque de moyens aujourd'hui, l'enfant n'a même pas quoi se nourrir. Et surtout aussi, quand il est bon, il est bon, bobo ngalali sere ko watte ba bobo no dali no to rel ko baggo no ko fata na sere ko la ko babbe c'est dans une autre ñegol auto bi de katé ko ñu ci Allah wo ci Allah bi ensemble la mission essayons d'effacer l'âme de cette maman on va l'aider à supporter en tout cas même si c'est les premiers besoins de l'enfant le lait l'habillement sans faire à plaisir de l'aider. Merci à tous pour la confiance et surtout merci aussi au médecin de la maternité de l'hôpital régional de Mono qui, à toutefois, s'il y a un petit souci avec les femmes, c'est les médecins qui m'appellent pour me dire Mariam, nous avons des difficultés à l'hôpital. Encore une fois de plus, merci pour la confiance et l'attention. Bonne chance, que les dieux sont de vous. Bonsoir.